ole tirtu te kalolom le vek chewa Burma Raltlan pathomin in thurolin thanlo tumani oma saru kher mangen hei hi ni zana thil thlingani ome athu je han chiar taila amak mol molasen Raltlan hobok hun tharveng march niruk ni zana thil thleng aizol vai kon police station a report an pilut to ani ome servezel routine ran soya zanin dare lechen vedar kubor vel khan Burma Raltlan thian thum te hi kan kongka lo dengen anjinga pakhat chuan sairu kher hi inchunglam pang hoi hian aron koi kawringota kan mi pate an vai in lan nuwa an thlan chhia an unzui ngala kongpuya inang chingen anin dopa sairu kher lek tu ber chuan kak lo ati thlata adapa aip te tangin an phorsak ngei boka an nging vengal ngal khop mai atong thei fal deuh pakhat kha an pia lain pani te an lo tlan bawa tlan baute an ngei venzui lain pakhat alo bi bo man boka thirthleng khan min thon deuh te thuda wangle ani deuh rum awangin thlalak na chang kalo shelawa an mel ero kan chin chhe cheng khop mai mani in luma po mai chitan phei chuan mani chewa omngam chi po ani to meulo phim khurtlang ngo tinaran posane thengkhat chon he thil he phot chobe monlo tile peka phot chopani lo ziate po aron sei tel bokane Raltlan ngai theilo vio maila phot chopo angkati poske tinaran sei pakhat hianin eta hianin pakhatin vaiva kon police station a report alu le lu lote amhuna ranang chingve tu te inzo donia ranri grab ve cheusela kate yoi mayang tina changani ton lo wanga phot chopani lo ti ngot ichung te chunga tlengsela hete hian mi ran ti chesela I trekna sadan turja chua tinaran saini pakhat hian heta pakhat hianin he tiangara hlan hawin boina an siam peng hian kan u nau tia kongzo hial tu te kha man ve zel se anu nau te an zil that lo mana tin pakhat hian ron saini heta pakhat hian Raltlan sual hi chu kangai thei thak lo mi pa bik phei hi raldo vero se min ron rik ra ve te se an chak lo viong tinaran saini heta pakhat hian kan fel lutuk ma mani ti khopa min chole ngai ne blutuk he post khi thudik ani ngai chuan miom me mizo pon kan tingom tap nang chu tiang te chu tinaran soine heta pakhat hian du na hmuna anwa terwak fak zela omna tur an siam na hmuna ongkhom thir thap tur ania tinaran soya tunaron soi hi dik na chen poma achan chu anzalen ma atam zo khi chu anzalen na hi an mang thim lo ani berina langane mi ome me lai sairu kher manga an kong kabula dinga lovati na tum khacho adik che lo do ni an poilo sei palta poni sela hetia tina tum khera sairu kher manga an vakal hi chu ati chilem lawane mami district hospital rokania arok to puan man mami district hospital rokane mami da tranga bengwarna thudon danin ni zanzan laidar company vel khan mami district hospital OPD bang ti chin rokane mami district hospital roktuapu rauthanga kumsam thum mission veng aizol ni inchal tuna achungte bul lungsir venga chengmek chu man ngalane rauthanga hian damdoi cheng sanga zali somni priet manle doctor sil arunia shetania amali athil rukte hi hospital staff te puina in man ngalane mamit police station a thu boy siam nen voin hian jela daluane ole tirtu chongjong te khati chin jong khanele phote se ingai dan te comment section la meron se vedonia